Arnam Longthu Don Bosco Higher Secondary School Boithalang Solong Ingdeng Krisia Class Kang Pupon. Nijangkari Banglong Wathatlang Solong Kedo Arnam Longthu Don Bosco Higher Secondary School along Art Stream HS First Year Class Angdeng Kang Pupon. Sonsi kedam tang suri hinra troksia ningkan pen Wathatlang Solong Sitame Kecharli hin ke peprang dun jia pan Arnam Longthu Don Bosco School Paduponlu. Pining le thot sitame ke ongdung kecharli au samaratum ke helu kecharli damun ia to pan matha ponsi Ingdeng Krisi mate HS First Year Angdeng Puthot Ingpupon Thulu. Sonsi bangso ang denga Charlie atumapan English, Alternative English, Education, Economics, Political Science, History, Geography a subject panong piponlu. Lapen ke do kethaga dim hostel, digital class, sotokan karate do, personality development course, career guidance counseling, computer course, Rovers and Rangers Sport Academy sitame panong piponlu. Sonsi ke bangja ningkan pen science stream sitame padupon po pusi Father Joseph Teron principal hin pen pathan pachini pon. Wathat lang so pen khorsing teron ang ke palia birta Malong News. Boitlang so Arnam Don Bosco long anang litum media korti atum nang thomri dun thegapot media prangsi dat boitlang so town committee ba municipal board vice chairman hinpen nalitum media hin kan mili hinpen ninga klong ben kardom nang sipid ni kardom dei sialam mangelalo pini immigration day Wathalang so Arnam Longthu Don Bosco ingkan kan belone starting nursery section 2 keceng piniar ni anlong mang theklong loi litum mane higher secondary ang dengalong anta diglong lo si dak mili jesemet pudai mang ke keja tu de keja tu jong si nang mesen lo pulodang te koson lo an mesen ji kasi kiwia bang akemi ko tapu gadi kiwia bang akemi ko kasi kiwia bang mate kaora tu mesen jong bosi pinili tum theklong lo higher secondary anda bilong lo sita kaprek government school along isi pudam det un je 100% metric ke pas asam jitu abod along ka compete dun ba ka cepati dun an umunde sita Pinidak Wathalang so Arnam Longthu Don Bosco school pena banglitum theklong lo and the 58 candidate the 10% ke pas lasi nili pudai mangke dadak kaura tu mbake ja tu father punon sister punon with and teaching atum punon di ba aku dak social organization kaya hustame pujo non het alangli durong sangho tum sami anytime di kai hustame kemisen ye phan kuson lo pang thek dun mate lang dun ding vera jok piloma non bangke puison of